Okutongoza oku kwebembirwe omujwekerwa wa Presidenti Omuribanda Godfrey Mbyetegerize hamwe na Natural Resources Officer Eddie Chirya yashaba abantu ba Igorora okukozesa omwanya ogu ebintu ebibashemerire kugukozesezamo. Kubereka erizo mita 30 tupime tutehoki n'ebikondo byeturagarukira ogwo mwanya tukumanyisa ngo tuwaza kukozesa noza kukozesa abintu byoshemere kuba nokozesaho konke bitale byo kuhinga kutamwe mfureje yashoborora ebirungi ebibakutunga omuri River Mpanga. River Mpanga President akiza yataho yaleta ba investor bakweta ba Serengeti yataho ishundiro ly'amashanyarazi omuli kanara kuliya ahansi okwe so nikimanyisa ki mu myaka eyenyuma 2022 Serengeti ebene leta amashanyarazi gali ahansi gebagimire kuleta. Agrebya mukama supervisor wa Ministry eby'amaizi yashoborora ebintu ebibashemerire korera mu hamwe na mitazi ashatezo tukikumanyisa ngo bakubinga abantu bamwe n'abajyango batogwe gavumenti yatwarita karyaki umwanya go no basa gukoramo kandi ukoremo ibintu ebikwicirizo muri by'ebintu basa kutunga enjoki baza kufuna DNR kwegeso kuba kufitimbe byenyanja ikidiba cye byenyanja. Omujwekerwa wa President Omuribanda Godfrey Mbyetegerize yashoborora ekibeine gukora omukutereza district omubyobuhangwa. Cyo kubanza step yo kubanza no ku identifying ninga kumanyisa abantu ngo umwanya tugwaza kureta kabi twakosa kamanyisa ruko kukozesa ninga mukama wawe cyo nicyo kubanza echa kabiri tuze tumwegese kati kitwa icyatwita tumwegese aho rero nokozesa nahabi ninga ntabirunje umuringo gutuna guti nobasa kutura hoti ogwo ayongire yagamba habintu ebibeine kora ebiri kugumaho mbeko creators not destroyers of their resources ate kirani ngambra bowazi wanjogu twazayo twashanga ainamizi ainumushenyi ainamabari ngakurgumu umugerogo cyo nicyo ibintu bibasa kwaho the resources ezakutimba ziri non-renewable konka yatahonka fish ponds kiche byenyanja kandi weche ya person wa Igorora yashaba abantu okukuma ebyobuhangwa kandi yashoborora ebigendererwa ebibakorere eki kigenderwe kitorekerire gukora kudemarketinga emyanya omutuza kamanya tinsheme kuba ningarikaha ningarikiraha tinkwenda tutakashisha ki ebyobuhangwa. Omujwekerwa wa Kawo Cyrus Byaruhanga nawe yashaba abantu kurekaho ebyobuhangwa inge mititeje miteyindi kureba ebyo tibiri kwikirizibwa kandi twabe tubashaba ngo kubyo kuba orede birumu bibasa kusharurwa niko tugumiza mutukose myanya yiti konkana nebyobuhangwa nabyo bikoreki nabyo bigumeho. Gasha kwa Ruth Ninsima Omuribanda.